Hey bahlali kuyasha la ekhoneni. Lapha ngaka hot sticks lapha ekhasi la hot sticks. La ekhoneni la akuyasha. Ayasazi bahlali ukuthi wenzakalani. Sanibonani phakathi la Pimville. This is Pim TV. Sizilana is on 6 just to capture into enzakalayo lana. This house ishiswe izolo ebusuku, as you all can see, and before ishiswa khona abantu abafike lana bafuna abantu abathize. Apparently lendlu lena, it was now a drug den. It was now a drug den, a hideout. You can see ngapha in a passage ibanje, like isiganga. So bebafuna abantu abathize. Ubhutwala ufike ngesikhathi eso wrong, makasho ukuthi no kuhlala mina lana, bamthatha ke ubhutwalana bayomshaya, and then umphakathi ke managed ukumnceda. Then later they came back, labantu laba bashisa lendlu, maybe thinking ukuthi ukhona ubhutwalana or whoever they wanted ukuthi mhlambe khona abantu abalele. And there's a sad story ukuthi ubhutwalana i-girlfriend yakhe naye died. She died in this house by shisa before certain people, only to find ukuthi umuntu ozoshona ngapha ofele kuyo lendlu is the girlfriend yakabhuti. So mphakathi bacela ukuthi nincede. This is Obama Fumani from Pim TV signing out. So yeah. Sanibonani silana ePimville ezone 6 kwaMabiya. Indlu njoba inisona ichile izolo on the 3rd ka-August 2024. Ichiswa abantu bebazofuna umpumi, bamthola bamshaya ukuthi unabantu abathathele imali and akusuye. And lendlu le, it is for the 3rd time each. And as a community safika lana sathi sizo lungisa indlu. After kokuqala ichile washonela i-girlfriend kaMpumi khona la endlini phakathi. So sithe sisakhuluma njenge community ukuthi no asilungiseni. Wafika umuntu athi lendlu ithengile indlu yakhe. Awu sama ke as a community ukuthi awu uthenga kanjani. After 6 months wafika omunye nayo uthi indlu ithengile. So currently indlu iowna abantu abayi3 different people. Ukuthi indlu yaqala futhi as a family dispute njoba nibona iso. But sihlangeneke today nama family members acela ukuthi community sibancedise ukuthi yonke izinto zabo zibe right, ibuyele to the family house. So phakathi siyacela ukuthi nani you can reach out nisithinteni ukuthi sincede ifamily kaMabiya ngoba akukho right. But currently lendlu le akusindlu ukuthi kuzohlala umuntu, ifamily icele ukuthi lendlu yonke nje idiliswe isale nje kuyibala. Siyacela bafethu community nenzeni kanjalo. Siyabonga. Ilendlu le wonke nje ama room njengoba niwabona nje la achile, akusukuthi maybe ungahlala umuntu nalo lenye room futhi nalo lechile futhi izolo nebonda nalo niwabona lapha phezulu akrekile. It can fall at any time. Nathi nje banisilana singathatha lengawela phezulu kwethu nje sithathe risk ngoba sifuna ukunceda umphakathi ukuthi nibone ukuthi kwenzakalani, noxhaso onalo ningalithumela ukuthi le family kaMabiya ilungiselwe. Kona akukho right community. So besicenga futhi ukuthi anyone can contact us or can contact UPA. Siyabonga. Futhi none TLB or onegandaganda as from kusasa kuyo Monday the 5th of August you can come kube i-clean up yonke le ndawo nje banibona nje ukuthi hayi akusindawo engahlala abantu le or akusindawo engahlala umuntu. It's a dumping site. It's a dumping site totally. So community asibambeleni izandla sincedane. Siyabonga. Ku-April watch umele ama-Easter adlule, and then after ama-Easters mawedlula lama-Easter uyeza uzongena unikeza umpumi only amalanga,
and then makebuya uzonikeza umpumi imali engange 20,000 ukuthi umpumi ayozithengela eyakhe indawo. Sabuza ukuthi indlu mangabe uyithengile wena already lo osele omnikazi okuthengisela usamnikelani i20,000 ukuthi ayozithengela na tsi wathi hayi ngizobuya after ama Easter kwabe ukuhamba kwakhe uye ke lo bengihamba nayo icourt lo bhuti loyo ne ukugcina kwethe court mina nompumelelo nalo bhuti umagistrate wathi kuye akasezi manje necourt umagistrate wathi kuye ungayithenga kanjani indlu enefamily yabona wathi uthengisale noSipho bathengisalene boyi2 wathi umagistrate ningathengiselana kanjani indlu enefamily faka phansi uhambe na kusho ukuthi nenza fraud wena noSipho yaphelela kanjalo icourt so ile sikhathi angasezi yena ecourt njengoba umbona ngasayivusa icourt because umagistrate wamtshela ukuthi wena self kufana nokuthenga into etshontshiwe wathi uthenga into etshontshiwe wena so since lapho ke azange aphindaze court azange asahamba icourt manje yeah asisahambi court wathi nithi usayine 2017 nomshona 2016 2017 ubani mpumi lo uphuma ngayo wathi iyakhumula lenqasa silane ePitori yeah sasilane ePitori ukuthi usayine 2017 yabo ubaba wala indlu yabo yena ubaba noshone 2016 sathina kanjani ukuthi ushone 2016 asayine 2017 awubiya fraud ngoba lalela lona siyesa and manje siyesaya elokunjaneni ePitori basikhiphela amaphepha basitshela babona kusho ukuthi igama la kaMpumi naye unalo wali angazi walenzani yabona wasibhala ukuthi umpumi wasibhala ukuthi umpumi sayithola ePitori usebenzisa sala ekhaya usebenzisa isibongo sala ekhaya basho ePitori bathi sihambe lana kunento eyenziwe la kunomuntu odlule watshentsha no magistrate wamtshela the same thing no magistrate was do you know ukuthi fraud lento eniyenzile nithenga salane indlu nithi ifamily ingayazi you understand so mfana lo ke since igcine lapha ecourt akaseze ecourt wanyamala okay yena ulo uSipho la ekhaya ubani umtshana ngathi malume kumkhulu so yena wanza ubuhleba wabona ukuthi abampumelelo lewe ngibona ngakona ukuthi mhlambe balele orini wakhohlwa yithi you understand wakhohlwa yithi ukuthi sithina sikhona nathi so wenza laba abayithula ngoba bazolitshwala yonke into nisabo uyabona ubhema isimo sabo uyabona so wakhohlwa ukuthi thina amantombazana wala ekhaya uthi uyabona mina masufaka nalo and then nina abala ekhaya sele as a family ningakhi si4 shot uviyela yeah si7 bashona laba abanye so ke besicela iway forward ke nje basi nila nami ngiyayicela sicela ke nje bahlanga ngoba really lento it is ongoing thing and indlu mayiso it's very difficult ukuthi i-community yazi ithathe ilo decision but man khona ezathula umpumi ukuthi no indlu ingadilizwa but thina besicela as a community ukuthi umpumi for safety yakhe siwarate ngesafety yakhe angasahlali la ngoba wonke ama room ngawabheka nobheka uthanjani akusinda akusiyama room webhaya ukuthi ngahlala umuntu la yeah so khona intamo boshiwa ngabe babangenga ahenga bani wena unothola intamo ziyoshila mara kunini ngithathe endleni naye impumelelo kube kunini ngithathe endleni akafuni ukushiya la because the manje situation yayibona ukuthi njani dala ngimtshela ngithi Mpumi ozohlaoza kimi endleni ayikho into ezoyenza because until kuze sibe right so ngicela nje usize ngicela kulunge ngicela iway out kwesinye isikhathi ezinye izinto ne
ngeke wazi wonke emhlabeni ayikho into ozoyazi yonke because isikhathi you have to ukuthi nithola abanye abantu abanganganisiza ngicela insight lokuthi sisima kunje singenza njani because angifuni ukamamanga nathi sesikhulile siblank you understand izinto ezifana nalezi ziyasilahlekela ngeke sihlakaniphe sonke uNkulunkulu akasiphanga ukuhlakanipha sonke and yazi inputa hayi ukuthi njengoba ngibona kunje asilali banokukhuluma nami lapha emaPonye banokukhuluma nathi emaPonye abantu mina bangibona abantu emaPonye indlela ngithi yazi ngiyangize understand ingaphakathi lethu ukuthi kwenzakala so nami angithandi ukubona way out and then because sesihambile amakhoti sesidizi thina self sengidizi yasidizi thina self asazi ukuthi way out manje sekufanele ukuthi kwenze njani so sicelaiguide ukuthi from here kwenza ngingakhuluma uDumu yes angazi noma nemazi uDumisana ngapha okay ngeke ngakhuluma naye so wangipha enye number yamaloyi you understand so ukuthi nje bengakakhona ukuthinta ngoba ngiyazi immediately uthinta amaloyi funeka imali you understand and nami nginamathatha wami endlini angibhekile angina myeni ngi1 you understand so that's a situation esikuyo that's a situation esikuyo from right now asazi ukuthi sisiyele or siyele because kuba kuyinkinga kakhulu kwaleyo court leyo asisayihambi nalo bhutilo njengoba ngisho ukuthi akasezi wagcina ngazange court because I think ublockwe amaphepha situation esikuyo manje asithandi nathi kubona sinje asithandi nami ngifika abantu bathi ngiyabo bathi mina ngigadile ngibagadela indlu mina ngingazi ngibagadela indlu yayibona i-situation le ngivele ngivuma ngoba mangizothi hayi bathi hayi lo ugadile lona ukusigadela indlu lena senzela abantu sharp ngigadile so laba izolo bafike ngobani isikhathi bafike la ngaboma 7 before mina mangibuya ka Hostix ngothesha lapha manje ngiyangena ngithola bayithula la endlini la ngapha eJardini bangifika mina ngena abantu bani wena ngithi yimi ngihlala la bangisho ngimphuni wepiki bangishaba bangikhutula ngize ngalola community ngitshela so bona kahle intention it was ukubulala bathi bafunani bona athi khona abantu abalala la ngithola ngathi abantu babagangele ngathi ene mina angitrustana nabo abantu ngoba bahlala ababhadali nerent ngithola so mina mangithi bavela bangisho ngenduku kwathi community yathi nongalala nje njalo zangilala bangiqhamuka ekuseni ngithi na ngishile vele shuthi ngabe ushele lana ivideo yakuqala ngashela la yazi uthini baba ngahlala ICU mina kimi sekunempendulo manje ne mina kimi sekunempendulo ukuthi okay kusikuthi lento le iqale la dewe ngibona ngakhona kushuthi nayi indaba la mina sengithola impendulo namhlanje ekseni mangivuka ngithi kwayizole ebusuku ngoba singasakhona ukuza ngoba indlu zangithishe ngabo ma 910 ilela le room la room la so athe engiyitholile ukuthi kushuthi imele kufelo because nala day isha babe phakathi belele kwathiwa ukuthi kusho igirlfriend yakhe naye wayekhona kushuthi namanje kushuthi njengoba bechise ebusuku ngabo 910 lapha kushuthi bacabanga ukuthulele nebayazi ukuthi uyaphuza kushuthi inkinga ukuthi imele kufe umpumeleli kushuthi inkinga mekumele kufe lo muntu lo kukhona umuntu behind and ngiyenzeka ukuthi mhlambe uyothumelayo akafuni ukuyenza lento ngiyacabanga mina kimi ngine answer ukuthi nanzi kushuthi mangafa lokhu ngaba right uyazi ukuthi uye kuphela umfana yabona kuzosala nina kumele basale bazi mina ngine answer mina uyabona from izolo ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi asibonise ukuthi sekunempendulo ukuthi nanga umuntu omelafi uye vele lokumelafi nalade kushinda kushuthi babecabanga ukuthi ufile babecabanga ukuthi ufile kanti umuntu waNkulunkulu akusowa la izolo njengoba bazoshisa la kusikuthi bebecabanga ukuthi ulela udayiwe uyabona mina nginempendulo sekunempendulo last week bashisile la umnyango wasegarage mina mangicela ukuphuma mangibuye ekseni ngithola
egarage kushile shuthi uyabona ukuthela ipetrol emnyango wasegarage lapho engilala khona kushiye umnyango wonke Yeah, exactly. ngitsho yabona manje bashise lapho bengilele khona day before Yeah. ngoba ngilala endaweni ngilala ngale ngilele la bashise khona le room yeah Family benginesicelo ukuthi asingameleni ukuze kushona umpumi ngoba kwashona igirlfriend yakhe so emagameni we community so nayivumele ukuthi idilize le ndawo Ngidilisa. Sikudilizwa lana Yeah, ngidiliza baba. Dilizwa lana bese babatshela. sizozama ukuthi nani sizobona ukuthi sinceda kanjani ukutrace ukuthi nigcine kuphi mayelana nani ngamaphepha ezibenihambi court yeah so sizabona ukuthi sasista kanjani as a community yeah okay but nathi siyabonga ukuthi nifikile sibonga So kakhulu besicela iway out bafethu. yeah into yeso ukuthi nje family ne-community ifanele ibambisane yeah singaze kuphume esenye isidumbu futhi yeah no siyabonga Ngicela ukuxolisa Sinovule ngiyaxolisa ukungaphenduli ne ngiyaxolisa ukungaphenduli yazi kwesinye isikhathi makwenzeka so nawo umnikazi wendawo yes bangayithatha ngale ndlela abayithatha ngayo abanye but mawumnikazi wendaba kuba nzima uyadideka kwesinye isikhathi awukwazi nokuthi say awukwazi because yenze njani lento le ikimi Ayisibonile ukuthi ucakekile mfana. Sibonile ukuthi ucakekile kakhulu. Ngoba uyazi bokukubi lana. So niphume nonke nizocima manje. Esiphume sonke sizocima la. Singazi ukuthi sizoyenza kanjani. Hayi asazi ukuthi kwenzekani. Yeah, ukuthi mangashona yena. Sanibonani mphakathi nginonhlanhla mina Mabiya ne usiswa la usisikampumi ne so mphakathi besicela abantu siyacela kakhulu uncedo abantu yazi lendlu nathi asithandi mayinje sicela nisincedeni especially ne paperwork ukuthi sikhona ukuthi sizame ukuthi silungise la yonke into indlu ibuyele kithi singabantwana abala ekhaya yonke into eyenzakala la ibuyele kithi sicela uncedo kakhulu mphakathi siyacela abantu siyaphecela nathi asithandi kubona kunje sicela uncedo uNkulunkulu akasiphanga ngokufana inhlakanipho so sicela uncedo kini bantu siyabonga